Anya laki din! Ay, Kardaw, ingka man gumatang iti suka. Ha? Ano? Isak pa mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo dyan bangkag. Jack nga raw mapanawan na tilutlutwak, tamaksad. Nili na ti ipaon mo ah. Lina, Apay anya, ingka man gumatang iti suka. ay nang itigatang ko. Umay mo alaan dito kusina. Mdarasam tapno mangan tayawn. Lina, Saan kang papukis? kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay ayan, aga papuraa. Ay hala, nan ano day tarumpam? Ha? Apay ayan? Pimo daw ka mat. Ay na, kunaklakit din dakas di bakam. Urek lang nakigtuat. Agpiping matikulay day tapingping mo sika. Ha? Ay, pinmintasa ka di? Anya nga din apply mo di tarupam? Secret! Ibagam matan tapno isuman mati o sara. Awanan di customer dito parlor, isong agtugawak matin Katwa na agina ka mat. Nagsasaro no dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata ado mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko nagsarita kayo itay kanilina. Anya tinagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pimpo daw sika. Ha? Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa ti pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga lisim dito sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo ito na, agsidsiday ti nabagungan. Dakpay na kitang siday ti pinaguungan. Agkakatula ti rupak. Taapay. Jay, ay kapkabil ko di ti rupak. Kontra na karo ti baguong. Ay, adula amin. Di mo pilitin, saan na kahit agsiday ti binagungan. Anya ay nga amin, di kabkabil mo di tarupam. Tauray la lumablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapuak anak chismis di tarwar. Katamom, hay! Istorya pay sa kanto agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karaman na ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka mabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduatan tumat lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di anak karagragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na nilina, bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil sa. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa'y nga arapaap ko. Ti makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant dagiti Miss Gay. Nilina ti mangtungpal iti arapaap ko ide. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anyan laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Adag pa pukis. Ha? Ay, uwan gaya.
Apay kasla daw ti pampanunutan. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko matinakabasulakan ka, tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka matgaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Iti tingad na Anya? Saan na bagay tagbali na misgay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang ang tricycle alumabas. Mercy, si kamat gamit nakatakder di talikodak. Agur uray kamot ka diti pagluganam. Wen, Long time no see Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita Talaga amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kung namlan na pintas. Adan tumula ang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumuka na tricycle, taglugang ka. Shoo! Merci. Sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot a customer si? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga rod papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina iti pardaan itay. Apa ay ang amin anasakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda dya, Mercy. Agasam man ta, itistismis na kide na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day aagpukpok si Jay Parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Unang saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka na giti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isukumati contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka niyang make-up. Saan mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano mapagpadahan da ito Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaang dagiti istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katandaguran na kanyak si ka. Wan ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayong kami na napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naahapal unay. Bayam, agpatinggan tumot lang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganaam analaing di contest inton rabi. Hindi pa yan nakasagana ang tatang. Ay sa nabali no saan ka magabag? Saan mo una pampanunutan ang magabag ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas napintas na giti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asimali ka pala ang itiday ta contest. Dila ko man sigod a classmate mo ang Mercy si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kan perpertin ka na giti ka aruba.
Ay na, makitam lang kumati pa nagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti ropa na nagpatingga. Kat adamot make-up ah. Ropa nan sa laang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka ah. Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot nga make-up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo ang mabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras kin panawin ko. Naa, pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo ang nabuya? Ti ano? Nangabak ni Lina. Ha? Nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo diti auditorium. Ay, sayang. Nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, ikat, agawin tayo nga ron. Artain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apa na ko naman saan na deserve? Kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Napartek siguro na kiti judges, Muloong ta. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apa nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasayati pa ng pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo-ulo da, Mamati ka magkadakwada. Sana po no da ita? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputa saan mo unay, ngay ikatan, dagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kaya napay nga itam lang nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan, nga naibagakan ka, say-saya atang ti trabahom. Anyat inaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabotan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apa ani bagam day tananang? Wan tarakitak nga min aglaklako laang itinatang iji palengke. Ha? Kasano kumano pasamak tayo ita? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apa nga ta napasamak tayo takan kuha na nanang? Tsak mga ron amaw, mabainak mo't nga agsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti pa nagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka ta siyaklaan ti mang pokis kan ka. Hay, isumat lagaya man nakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumpang laang dayjay kan kwa na. Kasimot ti sigod a classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto pa ti manguyaw kan ka. Uray ata na nga bakakmat latta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Day,
Narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami, nagpuros, iti bunga ti kamatis, amula ni Uncle Pedro, bangkag na. Ay, nagsaya atan ngay no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kuana, tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa, basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap namalpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umanay nga igatang iti abasto, dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo, ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan, kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Si kakit di may, kasanumot anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado ngamin ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pala ngamin aday di aberta ti kayat na. Anya? Nagsadot kunak tumot. Sakpayan ti masiksikuran na mangkitkita kan kuana nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit. Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklay ta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumot. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaganakan ka ti kasta, mare? Katuan. Nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino minuto kat adamot araramidak. Katuan. At papikto ka kit din iti daya abakit. Amumutin ti ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay matkit di ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iti pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakit. Naganglem to malati payod na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iti pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapaapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas a talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin bakit? Ay, agasam man, tamapanakmot gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kon mangsukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapan na ibagbaga. Anya laki din na ni nanang. Baya, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamat nagpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mat tanti mapan na ibagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat.
Apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti karo ba? Ha? Anyat ibagbagam no lay? Amin na mapanyo ibagbaga iti karo ba ang nagsaduta asawak. Itandanon damot lang ken kuana. Anya? Nanang pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdan da. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, ani halaki din. Nanang? Syakti inam, iso arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin makitangdan ken kuha na inton bigat. Wan na, kumare, umayak man mat. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka rin ni Katuga nga, mamangitulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patyamot na dyan, kumare. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kung naklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mare. Busy ama pan makichismismis karagitipada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Ay, dadaol samot ang ti panunot ti inam, Noli. Hay, diyak mawatan ni Nanang. Uray kasano ti pan nakisarita ken kuana. Kat kaslasaan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Iso ti inam. Iso arumbang lang nga iso ti kanunungam. Anya? Uray sana na saya ti aramidan na kanunungam lata. Salit kidi. Bakit? Saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Iso asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mat makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mat ka! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitangdan Nanang. Anya? Wala Nanang. Napan nakitangdan na nagpuros iti kamatis si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talaga na paanan nakitangdan. Siguro, tapno damot pagpariband na. Akas kadagiti kukumari na. Nanang? Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitangdan kun date. Ay, Nakitangdan nga. Oho! Tapno lang ada pagpapintas na. Salbag! Emmaw, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kwa na. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa ka. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, jakamuking ka nga bakit? Nagdaga ang ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no! Apo ayo!
Agong ungot ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitang tangdan, na panainis istorya kadag iti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahawatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan matapod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka sa ritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdandang kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsarbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumare. Sanlak nga angawon akasta. Ay saan ka agang angong kumari? Pudno ti bagbagak. Apag isungag bakasyon na nagiti ubing. Isung agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay aday akatuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat. Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muarak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakay ti agawid ni Jay Iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot naman ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang libertad ya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. wala nang. No saan kumangamin akastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Kanya nga ita, napunwan lang arot ti bakit ko. Nagawid lang arudan. Ay apo, dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na, ti manugang yu pa mismo. Kwa. Kanya, pakaragsakan nyo kadi apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Kanya nga rin ita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, gapoy taramid mo pakpakitan. Si kakit di ma. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mangamin ti problema, lalaki din. Agsublidan to ka day. Imposible mo't ano, jay dalatan. Kon kunana lang mo't day jay. Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pangaasim ko matasardeng ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbagay ti tattawa nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sayin? Ala, Uston, agsublidan taw kunak mananay. Bakbakitan ka kasalasan na makamaamires. Ay na, makabanog laki din ay ti aglabay ti kawas mao no lay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata naglabak mo nga raw. Anya ita, mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan kumangamin agapu itaramid yo? Saan mapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa am tagsubli na dito yan.
Tayo so ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan ko na sa anan ang maulit pa iti inararamid ko ide. Promise! Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag tumanan inton madamdama! Inton rapi! Sagpanag! Aging kaaldaw sa grapi manay! Salikide! Ay, apo nga, nabarbartak ka man na niya. Anya kamot nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitam ka di dayta. Gapo iti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamot nga. Makauma adi tikas ta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kya. Ay, nagadumanang nga ibagbagam. Oh. Ay, nukas talata na kanayo nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni tikas ta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga men, di ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na na. Kasa una yung babaway, ngam talagang empay-payso na, tipimanaw. Nagawid na ili da, nana. Ang tugo na liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tano addan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichis-musa na kay bagay ti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka namas daw, pare? Amumot ang tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay maki-di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano niya? Naragsakan, tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na ngaron, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Turyong. Saan apariko day ta paray? Iti day to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduri tayo, iigin no talaga kayat ko paray. Oray po utam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dayta ka man, pare. Kas ka agsuksuk at iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalagi. Saan mo't apan ng ilas tao, ngam no bilang taaklunan na. Ada mabuko ko abalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbangak. Iso asapay lang ko mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo kan ipatagmaw. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin dahil ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panagkunam kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basa.
asawan. Inyawin mo, ti bagbagam ang babae, pare. Ay katuna. Apay kapaw. Ang laki din. Talagang impay-pay sumada. Ngam, nasingpot ka di mo lang kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo, no, saan tumanon ang makaanos kang ka, pare? Si Kaki, di mo pare. Kaslamla ko na, nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunak lang, Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itaki, adan ni Masyang iti biyag ka, Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali kung aramid mo akaskin ni Maria, pare. Ay, iki niya biyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabita pa yung kastakit din ter aramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang aro doon ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi ngay bagbagam lumlum sa nga. Apay, kapoy. Pudno matsan aya. Naglamin lang aro doon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang aro doon. Sakit lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yan mo na. Sulnodan niya. Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong. Nay, sumipgatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinangiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papananangay ka no saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot iti dayta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbagan ti balay mi katakwada. Nangagko pag sarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yan talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsak ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan daman ni Toriong. Salbag! Ay! Nukas tamlatan na ka na yun. Nasaysaya at pa panawan kan, Turyong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakas tama? Awan lang nga ro doon ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitod ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti amom nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin, dahi tarason mo pa siya. Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagam nga laki ni. Namabartak ka. Kunamlan asino ka agpukka-pukkaw di tayo igid. Ngam inton makaawid ka. Limsak mat. Ay, salit! Ay, pangasim mo ba siya? Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang la. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan. Inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari, pare Toriong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalada na unag pang panunutam, Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare.
Pinanawan na ka man ay. Saan pa yung magkidi, ah? Ang kanayong ngamin nga iso ti bagbagana. Ay, pare, amangan mo't ngami, nupod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawen. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no san alumsag. Anya? Nakadamaga mo, itinayta mo parilando, may lumlumsa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti san amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro din. Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso ti biyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare toryo ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasim, mabasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ang niya mo dati mo. Awan, di makaanus kan ka ako naktumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat siya day ta, karing-kari. Nawayakan, nguminom, ingga na kay kayat mo. Ha? Di pa lang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ko muna italimsan. Kadwan! Oh. Imbes nga agsapol kay di solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na baten. Aha! Awan ti babaya makaanus kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pang pangrunam. Ay, anya laki ting. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nito. Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na kay magbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpigsakin nga rutangiwa na. Naglamis lang nga rodon ti panawan. Sakit igidan mo pati kanayon nga uminom. Papanan lang ay no san alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok itang. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirat alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo! Nay, Makapalag! Naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ay sa aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't buasawan, awan ba nan di ba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tasigun itinangag ko sanitaan day di na minsan narabi. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay, uray day tan arason. Ay, oras siya kumat anana. No kasi mo lang nga nagbatil lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titikas niya tao mo. Naglamin ti panahon ita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kas dyan awan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na, tawan ang bain. Anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na tirason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na pa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong.
Nana? Kasla nakadagdag ti parikot mo, iti kasta langam. Kailiw ko ngamin. Di ba siya? Nana? Ha, apay talaga ka di asaan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli tayo dyan? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga ngamen, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kanong aminti kwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dahi ta kano ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Gamita, pinanawan na ka ni Basyang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinangi baga kanyak, ngam amin ang manuan no saan. Dahi tatipod no. Di kanto mga min baliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon, pare. Kasla binagkat mo ti lubong, iti kasta lang ti rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Kat basol mo mati namin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta? Sana ya? Ay, si kaki, di mo pare. Makapasair mo tinitirik na dahil nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Itayak pa'y ngayab-ngayab ken kamanong. Di nagdengdengkan. Ha? Agay ayab kagayam. Katuan, kulak manganan. Kasta ka di. Akat alaman nga lud. Mangantan. Kalpasan na, inakmad ija ayan da Madam Filma. Ha? Anyat mapan mo ibaga ken kuana. Hay, kasalita ko ma, no kahit na supply nak iti usirak nga agmula iti kamatis. Ha? Amumitin, nalugi ta idin na pan nga apit, gapu iti kinababati pliso tinateng. Sa bagay mat kiti amaanong, katuan kasaritam lang yat bakunana. Wen, tandi, awan at talaga ti amok apangala iti pagpuuna kag mulay iti kamatis. Ala, umay ka pa'y ngarod tamangan tapay manong. Sakbay ka mapan. Ala, umay kan. Sa anak ba't anarigat akasarsarita berteng? Anya laki din. Agyaman ako na madam. Siya ko, ti makaamo iti abono, kas kadaan niya pa di tapang spray iti imulam. Ayo, agyaman na ka talaga madam. Ay, wan gayam. Siya ti makaamo kun kunakat saan ko pa asinaludsod no anyat imulam. Ay, kamatis ko madam. Ay, kat nasaya at ano kasta. Mayat nga agpaiso ti kamatis nga imulam ita abulan. Apag isaw, kalpasan ti upat abulan, nagapit kan taon. Dadya abulan tinangin na ti presyo ti kamatis. Siya pa ako mangalod, madam. Ay, sigurado dahi taberteng. Malaksid ka dagiti abono kan pestisidyo. Tapno lumwang to, kan tumambay tinangin na presyo. Saan tayo aliwayan ti agkararag kini apo? Kat, nakasagana ka din ti pagmulaam. Uwen, madam. Nakasaganan, Nakasaganan ti pagmulaak. Iso nga itata nakasalita kayon. Mabalin kon arog yan, madam. Oh, siya kabit kayang palipipito. Nakapasyal ka man dito yung balay, mi? wang paray. Di mo kunain nga awisin nakmanin iti siyat. Ay, bigbigat pala yang ya. Si kaki, di mo pare. Sana day tatimaya. Gusto pa lang mantisyat tanay. Gusto pa lang mantisyat tanay.
makadadali ti salon at ako nadang. Apo, nagadukit nga. Imayak, tanadamag ko kami ni Madam Bill makanumit ti mang supply king kay ti mula makamatay. Ay, uwan pale. Iti pa namin sa nalawas ang napana ka balay na kinasalita kit nagwenmet. Basta ka nay. Oh. Paray. Ano kaya mo mga kadwa tayo ti karday. Ha? Ora siya ngamin ka pare ko kumulaan ti pagpunak manay. Nalawa mo ti mulmulam. No kaya mau, agkadwata ko ma. Eh, katwin na pale. Day talaga ayam. Kat, kumusta nga ilakay? Anyang itinagsalitaan yung kiniberting. Imanugo mo ba kay? Maya, mga kadwa kami ti karday. Ay, kat nasaya at adino kasta. Kat, anyang ay kanu ti imula yun no bilang laeng. Kamatis Kayso mo tinagsaritaan na ka ni Madam Vilma. Katuan saya aton ti trabaho adi kini pari berting. Tapnusan anak kababain niya. Anya laki din ba siyang? Nakababay man nga ibagbagam dita. Ni, kunak adi taamok ngamin ti ugali niya. Nakikadwa ka idi kini pari Jojo. Sakti mababain kan kuha na takabayatan nga agtrab-trabaho iji garden nyo kot. Adda ka iji tersena ni bakat galyang nga nabarbartak ya. Apo, iso nga ibagbagak manan ata mga noulit manan. Si Kaki di mo. Saan na maulit da jay man? Nung nalpasin na pasamak, nalpasay. Saan na maulit ko na manay. Lang. Ay, makabanog at talaga tayo garden jo. Anya nga nga lud pale. Saan tamit ang mga opisina ya? Ay, sa bagay makindi Ay, inayan ito. Makabandog nga pa, so ngay maagasan met ti bandog no makitaan na lang to ken ado ti bunga ti kamatis nga imulat. Ay, wumut aparay. Puno da ita. Oray ka sa no ti banaw, no napintas ti mula. Kit makay ayaw mo iti mata. Maagasan to amin abanog, apamang nga agapit, tapale. Sapal ako mga rod aparay. Ayo, Magagaharan ako nga agapit iti bunga ti kamatis na. magagaran iti apit nga ibagbagamit, pare. Ti ako napakit di, magagaran kan iti biyang ay, yun na ito nga. Nga lagi din. Nayon na mo tinada kita pare. Puno ka di tinadamag ko, bes. Anya dita, bes? Nagkadwa ni manong mo, kaniberting nga asawa da di abasyang. Ay, wen, bes. Nagkadwa ti garden. Dandani dameten nga agapit iti mula da kamatis. Ay kat nasaya at ano kasta. Naimbagman tayo manugot ti kabsat mo, anakikadwa da di nga erengkeng kwa. Diyak man amoy ti kamsat ko. Basta nagwel matlatan ora amo na ti ugali da dyan, pipito. Wan nga rod, amok ngamin tinarabid na, hindi nakikadwa manan ka ni Jojo idikat. Baybayan na lang ni Jojo ang agtrab-trabaho iti garden. Kabayatan ti mapan na panagbarbartag dita igid. Kaasin na. Awan pa'y mo tinibagbaga ti kapsat kung hinarabid na ti kasta. Ay, rumbang laang Apay dila agbain no kasta pa'y lang teramidin na. Anya laki din da dya tao. Iteka pa nga scroll ita cellphone mo ya, Pipito. Kita na ito bakay. 10 million ka no, ti premyaw. No, asino man ti makaisuro, no, sardino ti ayan ni Atong ang. Nakita ko nda ita. Kat, anya ko maitano 10 million ti premyo na. Mayat sa ti mapantumulong amang sapol king kwana Anya? Ay na, agtag-tagainap kan sa manan, Pipito. Ay, nasaan man. Kit puno mo ti bagbagak sana yan. Biglang yaman, ano bilang laeng, oh. Diyak amukan ka. 10 million ko naman. Pagpampanunuta, mga agpaisaw. Dakkel magatad ti 10 million kay. Nagado nga ibagbagam dita. Ingka kumanganan. Kanon ti pusa ti kanong kumaana ka da sa rijila misaan. Anya lakit din. Huwag mapanakaw. Ne.
Papanam, apa anak impake mo tanti kawas mo? Punta ako sa Maynila bakay. Anya? Oo, sana nga kang angaw man. Sana balit at damon ninsan lusing nga pagdaga sa kiyay. Ha? Masigurado nga iti panagawig ka. Mayawig ko 10 milyon na premyaw. Imposible maano dyan mayro pa anda dyan nga atong ang. Ay na, nadadaulan kansan iti panunot. Tadahal nga ibagbagamay. Limpyo akpay lang basyang. Nyalaki ideng. Ay, umadanin ti panagapit yu iti mulayo kini pari Berting. Sa ita, ipakpakat mo manan dahi ta kinabagtit mo. Nung maiyawig ko lang 10 milyon na premyaw, ultimong basyang. Pagtalawang ka nito'y balay, winusan isubli ka ni Tinam, salbag ka. Tinak pa'y suportaran mga asawa mo. Atong ang unlay, apay, yak mapiro ka. Anya? Napan Manila nila kay mo? Ay, huwan mari. Ay na apo. Jack amo na niya klase apa nagpampanunot ti adda kang kuan na ita. Una yun da dya pipito. Napan niya Manila. Tapno lang makibiro kinaatong ang. Ang langaruda. Nagado parikot ko. Nainayon pa ilaang deta asawa baliktad di pa nagpampanunot na. Apo. Day tangarod gumari. Agasam man ngamin. Iso asaan kun analapdan. Tay di madamang aglablabaak. Agim impake mat gaya man ti kawas na ti awanan bain. Ay, pasensyakan mare ha. Talagang awan ti usta pa nagpampanunot asawa man niya. Uy, saan na ka masahiro itiretang imbagang mari. Gaputa iso mat ti pudno. Anya lakid din na asawa makalbo. Kasla sure mat api manaw. Ay, masigurado na kano amayawid na ti 10 milyon a premyo. Ti makaisuro kini atong ang. Ay, salbag! Isumit lagayam Idi na minsan pa ang aldaw nga awa kiti telepono. Ngayon pulos asaan asumungsong bat ya. Ha? Awanang, pinanawan na kan tikadwa mga agpuros kumay timulayo akamatis. Hay, jak maawatan no niya't pampanunutan na dadya pipito. Awan sakit panunot nan Agasaman, amo namat anangin ti kamatis ita. Imbes sa maragsakan ko mata na pintas ti mulayo ken adu ti bunga na. Ngam na panidya Manila amang sapul kano kini atong ang. Hay, makamumit din San kumit nga imbaon amapan di Manila? Kasano nga ito ti panagpurusyo ko ma? Agnayo na klaya ngayon, iti tao nga ayabak tap numalpas iti agmalim. Anya nga kit awan mit ni Pipito. Mas pinili na ti 10 milyon ni atong ang salbagi diya nga tao nga. Hay, makapasin na ay di akong parem. Laklakayan, ngayon awan pa iti husto pa nagpampanunot ti Jaske. Hello, Bagkit. Hilo pa kay. Unay, bakit kung kunang magkanya ako? Unay ka. Katpod no, mat. Na imbagpaki di aja taong anda bagtit na tamaawatan ta bagtit nga rod. Ngam si kaalimpyaw. Awanan, natuluyan kansan. Si kaki di mo. Kat anyat, yaw awag mo. Kuha nga min bakit? Nakaungutan din san luseng kanya. Kat asino kumatisan ang makaungat kan ka. Papakpakana la ka no dito. Kunana pa yung awang ka no sir-sirbek. Ay, pudno day ta, siya kun nga asawam ti mangibagbaga. Talagang awan sir-sirbem. Anya? Saan ka nga isakit? Ganabam ti kinaubing ti panunot mo, salbag ka? Hala, gusto ko mamit din abakay. Pangasim man ta, pawitan na kiti oray 700 pesos online. Pagpasahik lang, nga gamay. Pangasim bakay. Makawawid ako. Sige kay din, bagtit. Bye! Oh, paling Pipito, nakasangpit kagaya men. Ay, paray.
nakaawit ako. Idi kalman. Tet, kumusta ngay? Nayawid mo ka dito 10 million ni atong ang. Baratuan nak meten ah. Ay, si kaki di mo pare. Insulton nak pala mo ito. Ne, saan ka ngayon insultuin pare? Ibagbak lang bit atipod no. Isumit nga rin tinapanami dyan Manila ya. Sana ya? Anya? No kaano anaapit amin ng timulat ang kamatis. Isumit ti panagawid mo. Ha? Kaya mo asawin nawanay. Nalpasay. Naibusan paray. Katwen, manulayang bit ti biyag ti kamatis. Apagbiit. Anya? Ke manungay mo tibingay ko king kaparay. Ne. Agdramag ka pala ang tibiyangay mo kat dakdakil ti 10 million nga iniyawid mo. Ay, pangasi mapari ta sardengan nak. Ang mga nugumurak iti mabayag. Tet, anya nga nga nugulain nak. Kat ibagbak lang bit ti pudno. Pangasim paray, itid mo tibingay ikaw. Amo ka nangina ti presyo ti kamatay. Isong itid mo ti osto abingay ko kunak manay. No adaman ti biyangay mo nga itit ko. Bayadak laang nga nagkata aldaw mo. Manipod nagmula ta. Aging ga pinanawan nak anapan mo sinapol ni atong ang di Manila. Anya? Nugulain nak iti dayta. Awan maalamidak. Danugin ka man. Ha? Nay, sikapay lang ti adaganas na makaungot akasta. Durabon kanto pay ngay. Kipon no mo ti bagbagak ah. Awanan ba yung najaberteng? No adaman ti awanan bain, kan awan iti husto pa nagpampanunot si kadayta. Sana ti kumparem, salbag ka. Anya? Pagsasawam ni Berting, idinto ta si kamot ti adabasol na. Nagmayatan ngamin titulagan nyo, agkadwa kayo ti garden. Idi umadanin ti panagapit yo, pimanaw ka. Gapulang iti 10 million ti salbag nga atong ang. Anya nga itang nga. Ay, yang. Ita, sumanao ka. Tapnam mo man niya. Inutang ko laang iti kabsat ni Berting abaklat impaw it ko nagpasahim anagawid. Nagpuskol taro pa magsaw iti kasta Berting. Isimpam dahil ta panunot mo, laklakayan ka yung kasta ti panagpampanunot mo, kasla panunot ti bagtit. Yan lakit din. Được. Quay xuống bình thường mà, có gì đâu. Lên của ai? Có view đâu. Có view đâu, có người ta quay. Có quay. Có view sao không tiền? Bước là bước cuối cùng kiếm tiền rồi. Rồi. Mỗi lần đi vô phòng này. Có nói rồi. Mời giải thích. Giờ Ví dụ nha, bây giờ không có ví dụ. Kiếm tiền mấy kênh này. Nói luôn mà kiếm tiền mấy kênh. Đúng, không có. Không có được. Giờ. Nhưng Quỳnh là Quỳnh nói thật. Đúng. 2-3 kênh là nói 2-3 kênh. Ví dụ mà anh kiếm tiền đó không nói cái gì đâu. Ý là không có thiệt. Thôi. Thấy không? Báo cáo thì rõ ràng Trần Tuấn Tú gian dối trong làm công việc. Báo cáo gian về cái này không có thiệt. Để bú tiền kênh một mình. Hay là quay cho chung. Hay là quay cho chung. Là có em làm có gì đâu quay. Cái này là Anh quay Trung là nhà đi trang em hả? làm video thôi chứ bữa giờ video AI không mà. Cái này video cũ sao đi sao lại hoài à. Quay video bình thường mà có gì đâu. Thôi bình thường không tin đâu. Ôi, có gì Kiểu đâu. gì Có. cái vlog đi quay đúng Nó không? quay tú. Má chụp tối mùi quay gì cha. Tôi Đúng chụp. rồi á. Không Em có. kêu quay gì Tối gì đó. tối tối chụp cảnh nó về. Đó để quay Ủa, khoan, tại sao đi chụp mà lại ngủ? Đúng rồi, đi chụp mà lại ngủ. Rồi chia ra hàng ngủ hàng chụp chứ. Quay Quay cái gì? Quay gì đó làm gì quay cái đó? Quay nó ngủ đó, quay không Ủa, ngủ. khoan, bình thường mình đi chụp rồi mình làm cái gì vậy? Mình làm cái gì vậy? Thì chụp ngồi gác cổng với lại khi nào đi tùng em. Thì đó, quay cái lúc mà đi tùng chạy tiêu. Random khi nào biết được mình đi tùng. Thì lúc nào Thì cầm cái máy quay theo. Rồi hàng nói chuyện đi em. Bây giờ em quá. Trung Ý nói, Trung Ý. 3.000 USD này. Tháng kiếm mấy ca. Rồi Cái lục bên túi là bao nhiêu kia? Đúng rồi, cái lục là bao nhiêu kia? hơn 10 ca. Chị nhớ không? Đợt cái mình vô á, anh Anh nói túi là nhiều nhất. Đúng rồi. Cảnh đạc. Một ngày kênh thấp nhất là 150 hay sao? Khủng sao? Anh Đạt. Có những cái nhân xuất sắc không? Anh Đạt. Lúc đó Hoàng Anh nói với em là nhân viên mới sao lại đẹp được. Đúng rồi. Rồi. Mấy bạn mới vô, anh hỏi là mấy bạn mới vô thì ngày cũng được 100 đô rồi đấy, kiểu vậy. Đó là khiêu khích mọi người thôi. Đúng. Ông nói đến cái
động lực cho mọi người cùng Đó làm là tốt. mất rồi chứ 250 cũng nói vậy đó. Chứ thật Cái ra 250 là 250 ngày đó. Thật ra là 200 nữa. 250 một kênh. Nó 250 một kênh không mà chính xác là đó. đó. Đấy là nói vừa thôi, nói nhiều quá là sợ mọi người bị mất động lực đấy. Không có thiệt. Không có thiệt luôn á. Cái lời thiệt tả thì không ai nghe được đó. Không, bộ cái hàng được khen là view kênh nào cũng lên. Được. View giỏi. Điều giỏi nhất. Bây giờ chuyên gia cao ý tưởng. Anh em có ý tưởng gì là đừng nói với hàng. Kỹ năng là số 1 ở đây rồi. Bố xếp khen mà. Kỹ năng Chuyên gia cấp ý tưởng. cố cái gì? Thum ta 9 điểm. Ơi, Cỡ nào không lên? thumbnail xuất sắc. Anh Hoàng Anh nói là thumbnail xuất sắc. Rồi làm mà bán kịch bản. Đó, ai được vậy? Trời. Như vậy món đánh giá đánh 10 điểm luôn giờ. Trời, cái gì đó. Tự tin lên em. Nói gì? Đó, tới cái đợt xét tăng lương rồi là hàng tự xét mình 10 điểm. Đấy. Ok chưa? Chưa thì mời em nói, em phát biểu. Em muốn nói điều gì? Hàng đang có kênh nào đi thăm mười mấy ca? Nói gì? Mỗi Làm gì có kênh nào mà mấy cái? Mấy Anh hỏi gì hả? Mấy cái là có ít đấy Anh hả? nói là không có kênh nào mấy ca hết. Cao hơn thì có. Anh hỏi là có mấy chục ca, mấy chục ca. Anh hỏi có kênh nào dưới 30k hay không? Phải cỡ 50 nữa lên chứ. Có kênh nào trên 30k hay không chứ? Phải không? Phải không? Thì không. Nói xạo là bài kênh đó nha. Rồi, Có kênh nào đâu phải. em chiều em ngó nhẹ cái clip nó, một clip của nó đâu khoảng tầm hai mấy k view. Một clip mới đạt trong vòng 2 ngày. Chị Lan không? Chị Lan lớn mà anh Đạt không? Đúng rồi. Cỡ lớn mà. Đó là Lớn nhất mà. tiếp theo là não. Lớn hơn lớn tuổi à? 8 mấy. Như lớn hơn lớn tuổi hay sao á? Hay là 2 tuổi? Không lớn hơn nhiều. Anh Đạt nó lớn hơn 1-2 tuổi. Anh Đạt 82. 80 Đạt 85 phải là một 85 95 rồi. Chính là. Kìa kìa, nó có dịch cho kìa, bắt đầu ở đây. Đó là làm gì? Chính Rồi, là đúng đúng rồi. rồi. Kiểu vô, kiểu vô. Chịu rồi, chịu rồi, nó dịch cho gà kia nó vô. Được đây. Vậy Cái là cuối cùng đó. Thôi Thôi giờ kể của mình đi. Anh Thảo cái gì muốn hỏi đó. Hồi nãy anh Thảo nói ra là muốn hỏi về cái tình chức của em á. Cái chức là gì? Cái chức hiện tại là gì? Meta mới nhất là gì? được. Mà đúng Là rồi. cái- Tôi làm gì em làm với mọi người mà. Sao được? Sao giống được? Mày biết tao làm gì không? Làm gì? Mày biết tao làm gì không? Sao em nó giống mà không biết Chơi sao. ngồi chơi đâu làm gì đâu. Tao nhìn chung là sáng vô 5 phút bốn thôi. cái, xong trưa lướt Nói cái đó bây giờ 5 phút. xong chiều lướt Ý là có view đâu, mọi người lấy thì để sụt đó ai lấy thì lấy thôi, gì đâu. Hiểu không? Thì cái này bình thường mà. Sale không? Sale Ủa, không? có gì đâu không? Không. Anh có kiếm tiền nếu đâu mình không. có gì đâu. Cái này Làm làm 6 người lấy chung một cái sột này cũng hơi căng. Không chia. Ai lấy rồi cất ra thôi. Ấy là mặt ai tự cắt anh. Cũng được. Là cái có bao nhiêu này. Đâu cần lấy chung luôn cắt cũng Ủa, thì đâu có về kìa. Không, nó mới dọn không? Nó dọn Bây sớm. giờ rồi. Đúng rồi. mới có 4 giờ 50 vậy. Tội cái gì không biết đừng có bộ. 25 phút được. Hàng mà đảm bảo 2-3 người ha, hàng cắt mặt túi ra. Đúng. Để chung rồi. Không có anh cấp kết với 6 người được mà. Không có. Anh nghĩ của người gì? Để Đúng rồi. Để hai người cho đó bắt có mấy cái sticker dán lại. Che mặt túi rồi. Cái này không có bật đâu. Em để mặt em lên. Tại em để mặt anh để mặt anh lên không bật được anh mới thử để mặt mọi người nè. Mọi người nó đông hơn chứ. Ủa, tại sao tôi biết là không được là do mặt? Đúng rồi. Thì tại bật rồi. Ý là nó nói chê là mặt xấu là mặt gì mà không bật Cái được. này lỗi gì? Bật lỗi gì? Không bật được là không bật được. Là đổi gì? Không bật được phải lỗi gì nữa. Lỗi Đâu vô nhớ. lỗi vô bích trả về là gương mặt này quá không quen. Từ hồi trước Tết giờ sao anh nhớ được. Là vậy để kiếm vé nhiều tiền từ YouTube rồi. Kiếm được đồng đéo mà nhiều tiền. Chưa được 100 triệu kiếm nhiều tiền. Chứ không có Ôi gì ơi. Chính tài chính. Ai là chưa được 100 triệu một tháng hả? Vậy là chưa cán mốc chưa cán mốc 100 triệu thôi chứ tầm 99. Đó, một tháng anh Đạt kiếm KPI đâu khoảng gần 50 á. anh đẹp không được cầm. Đó là sách đó. Là 50 sách. là ít anh ơi. Ừ. 50 là số ít đó. Đúng rồi đó. Đúng. Ta ghét qua này. Ủa 50 là mấy trăm hả? Mấy chục ca. Năm- Còn trả chia lại công ty nữa mà. Là thật lẳng của ảnh á. Đấy là thật lẳng đó nha. À 50 của ảnh đó hả? Thật lẳng đó nha. Chứ không Ghê phải- trời ơi.
Đó, mọi người học hỏi anh Đạt nhiều vô. Hậu túi á. Tôi có gì học hỏi. Anh thấy kêu Mở đẹp đâu. vô mới hỏi được chưa? Anh Đạt không chịu anh vô. Đạt giờ sao á, mà bây giờ hết Anh Đạt còn dính nguyên rồi kìa. Chưa ra. Giờ có làm gì đâu học hỏi. Rồi sáng á, đáng lẽ là cái kia của anh Đạt á là Đạt chụp hình đúng rồi. Cái anh Bảo mới đổi. Bảo nó đổi qua xong cái hồi ủa anh đó, ủa sao hai kia giống nhau à? Mà đổi xong nhà vô luôn nha. Xong cái giờ kia của anh Đạt báo là đang sử dụng cho mấy cái. Không, mấy em cũng bị á. Không, anh Bảo dùng của Đạt đi. Ôi cái kia của anh Bảo là sao không đưa cho Đạt đi. Thì cô anh Đạt chụp hình sẵn hết rồi cái đem qua cái ghi tên Bảo là cà ti luôn. Xong Đạt vẫn chưa hiểu tại sao ủa sao cái kia của anh mà ba con Bảo. Có mấy thằng em. Tắt anh ơi. Nó còn nói mấy chuyện thông tin bí mật. Phải không? Phải biết mà Ghê, không? vậy có gì bí mật nào?